what up? It's your boy Jowa right back in again for another video content. And for today's video, muriak dita sa bagong music video sa Bini which entitled Shagidi. So, let's go! So moto guys, ang Shagidi kay gi-release siya pag 8 mo siguro to. 8, correct me if I'm wrong. So 8 mo siguro. So mo na to, karon ako maka-react kay tungod kay nag-work magud ko, then gusto ko nga mag-react diri sa ako ang kwarto. So ako jung gitry nga maka-dodge sa mga spoilers sa TikTok ug sa Facebook. Ako jung gi-dodge tanan, and finally although na yung mga ubang mga sis nga nakakita ko, but still dili tanan. So ako mo pong i-swipe tanan dayon para di ko makita. So karon the wait is over, maka-react na jud ko. So mga to, ang iyang views ni kare is 290,000. So hapit na mag 1 million, basin ako ra siguro magkangin nga mag million ni si Ja. Joke lang. So mga to, mag-start na karon in 3, 2, 1, let's go. So, ano yun? Scene by Joanna Maloy Aya. Girls kita-kit sa skate park. Naka-remind ko dali sila hang sa unang video bitaw kato ito nag-skate sila or nagbaw sa to, basta na sila yung video dito nga nga slide sila kay murag first time pa sila nga nag-skate. Mura kalimot ko asa to, basta old video na to sa Bini katong mga early days pa nila. So padayon ta. Sige, kaso di ako marunong mag-skate. Sino nag-chat dito? Kasi nag-chat din eh. Laro-laro na lang tayo. Laro na. Shagidi. Ay, laro na lang. Do you guys know Shagidi Shagidi Shop? What's that? Ang ganda. Ganahan ko silang kuan diri. Kanang pagkuan diri. Do you guys know Shagidi Shagidi Shop? What's that? You might be slick, but You ain't slicker than me. you might be 432. But I'm 1, 2, 3. Rotate that body, then touch your feet. You know guys, what I like this official music video that is sa Shagidi is that nag-elevate na sa dagilahang style sa ilahang type sa mga music video. Like if we look at sa ilahang mga karaan nga mga music video, nag-elevate and until karon nag-Shagidi nag-elevate siya. I feel like kani nga music video mura bitaw naa sa like nasod bitaw nga vibe bitaw nga makakita sa mga music video sa mga western nga culture pop nga grabe kayo pang international. And when I look at this, seeing this music video, mura bitaw nanay pagka-influence sa western type culture, but at the same time naagyapon ang essence sa pagiging Pilipino. So mao na ni akong thoughts dari sa music video. So padayon ta. Wapa na is Gwen ba? Oh my gosh, like OMG. Shaggy, shaggy, shop, shaggy, shaggy, shop, shaggy, shaggy, shop, What I like about the new hairstyle ni Maloy, no? Si Maloy po ni later. What I like the new hairstyle ni Mika is that ang iyang red hair is still naagyapon sa iyang buhok. At the same time, nag-blend siya. So, murag ni unique siya samot. But I really miss her red hair talaga. Kay murag mo dito murag trademark dyan ni Mika ba. But overall, nice gapo ng iyang buhok, which ganahan ko na pagka-red type or marag nag-anam na siya ka-orange ngayon na. So, mo to. Gupal. Ako sa'yo, lagi mo kaya to. Sisimplihan ko pa para makagaya ka. Basta magsinimula na isusundan na. You know si Joanna bitaw, murag si Judge tinod gingon nga murag hidden gem dyan siya or hidden ace dyan siya sa ilang grupo kay she can do anything. She can dance, she can sing, and she can also rap. And also, she's the leader also. So, she is the hidden gem. And then, seeing Joanna and Colette in one frame, grabe kayo. Murag duha ka gem ang nagkauban.
ma-feel rin ako, I really like Joanna's flow. O, talari ka na to. Do your, now do your dance. Do your, now do your dance. Do your, now do your dance. I bet I can't do your dance. Isa ako sa'yo, lagi mo kaya to. Sisimplihan ko pa para makagaya ka. Basta magsinimula na isusundan na. But I bet you can dance like this. Watch me snap, now watch me jig. You can't do it like I did. Hot foot rock, then I drop real quick. Go ahead to the right, then let's move it. Take that body, go put in work. Oh my gosh, who goes time first? Shagidi, shagidi, shababa. 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 Do my, now do my dance. Do my, now do my dance. Do my, now do my dance. I bet you can't do my dance. Do your, no, do your dance. Do your, no, do your dance. Do your, no, do your dance. You're so beautiful. Do your dance. She's something, clap, then jump. I bet you can't keep up. Nah, I bet you can't keep up. I rock, she rock and snap, then lean. I bet you won't be me. Nah, I bet you won't be me. Watch me. Shagidi, shagidi, shababa. Shagidi, shagidi, shababa. Shagidi, shagidi, shababa. Do my, now do my dance. Do my, now do my dance. Do my, now do my dance. I bet you can't do my dance. Do your, now do your dance. Do your, now do your dance. Do your, now do your dance. I bet you can't do your dance. Oh! Ang asa, oy! Ang asa na ito ba? Wait, balik ka sana ako. Nice ka sabay. Nice, Sheena. Nice. Feeling ko nagkamali ako. What I like about that last part is that the aura itself na gipakita dito ba when silang pito nang ninglakaw na din nabilin si Sheena, murag tanang aura na punta ka Sheena, and she really ate and crumb. My God! Okay, so mga na to guys ang Beanie Shagidi official music video. Woo! Worth the wait dyan siya guys. So what can I say about this official music video sa Shagidi? As what I said ganiha, murag nagsagol na ang western type culture sila music video, at the same time naagya pa ng essence sa pagiging Filipino culture nila. Ipakita nila dito ang jeep. Naman sa part dito na yung jeep dito, kung wala mo kakita mga buta mo. So mga na to, the vibe itself is very different from the other music videos nga ilang gigama. Mura bitaw, as what I've seen, the visual total check, their vocals also total check sad. Kato mga rap flow nila, yung flow sa ilang rap napaka grabe kayo, especially kang Joanna. Favorite part na ko nga she can also rap at the same time. Ano yung feeling na ako guys. So, of course, also si Maloy sad, grabe kayo. Of course, ako ano na kung bias kayo. Siyempre, bias ko na ako. And of course, last of course na dyan I just hope na another music video, tanang music nila is na music video. Same like this. We want to be different. Gusto ko nga different ang ilang music video. I want like that. Like, really pare, not gonna lie ha, I'm not gonna comparing the other P-pop. I just want na mahimong standard. Mahimong standard ang Beanie when it comes in music video. I want na ang ilang music video anytime is mag-elevate always. Mag-elevate dyan para mag-compete ba? Basta hindi, puhod-puhod. I like this karon Shagidi is already being recognized sa laing nasod. Recognized sa laing nasod. So we must be proud kay naay Filipino nga nagdala sa flag sa laing nasod. And Beanie is the prime example of that. Also the other P-pop nagdala sa dong karangalan din sa Pilipinas, same as Beanie. So we must not disrespect them. Isang gamay rang mga issue
ayaw nagdak-oy. No need nagdak-on. All we can say is we kailangan proud ta nila. Proud ta kay nahimo nila ni. There are only few people. Daghang tao gustong sikat nga moabot sa lain naso. They want to be mentioned sa international. Gusto ganahan ta nga even me gusto ko nga ma-recognize ko dili lang sa local. I want to be recognized here in local, national, or even the international itself. Or even the galaxy. Nga naunta. But still, it's a privilege na. It's a privilege na kung naay usa ka Pilipino nga na-recognize sa Pilipinas. Mabitay na kanon na ingon dito nga Filipino pride. Diba? Filipino pride. So, dapat maging pride ta. Proud ta. Naani. And look at right now, they serving us a great music video. I just hope na maabot pa ng million in just 1 week. 1 week lang dyan. That's what I want. Hoping. So I think that's all for this video now. Salamat din sa mag-antanaw. It's your boy Jowa, signing off. Sheesh!